Unong mi temat ujung pri menesau baje janmu ngalayo ya kapubo ba Elisa Mukti ilawan pai biang syala kajong karwi bat hadin bangalayo ya kata kajing te wud ngalami no nala kajong ka office kurikam kajonga da kabanti no ya lagi jong ikam kijam hakabanwan baniak menlem bat Elisa Mukti pumju bat ipai pak no senong ba i jong gani ko harumpong haoy hangni la don lang keleng ipai pak no senong jong gani ka ri boy ni ka ba i ka jong den ning pang e mas ngau ya ban penpau ya ka ka jismu ko ba krau e yo play leng ba gani ka sngi ka ba krau ka sngi ka ba kemet adu kata-kata ya ka mensayang ka jong de pun kata kajing pedang semua bahaya Elisa Mukti ngada kerpat ini lang baru pengen air jing hapti ke bajam tanya hapti lah aduh gendut lu nakam kayeng kesen dan nakalyang tungi kasnong kublay sibun nisa in IP kanaga kitpak dirlang pinayo pamet kapapot bat pinayo pamet kapatya lukat pagkayeng kesen itmi kapi para di dinayay ber yak ek kialam leki kumkamet kublay sibun nakalyang dung kasnong kublay sibun siya jadu kublay berkatlan This time for Africa.
Yeah, you can be the greatest, you can be the best, you can be the King Kong banging on your chest. You could beat the world, you could beat the war. You can talk to God, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, Yeah. you can move a mountain.